Vital4Data hija kumpanija barranija oħra li f'pandemija globali għażlet lil pajjiżna bħala ċ-ċentru Ewropew tagħha. Din il-kumpanija Amerikana tispeċjalizza fis-servizzi teknoloġiċi għal kontra ħasir ta' flus. Fl-aħħar żmien rat żieda fil-klijenti Ewropej u għalhekk ħasset il-bżonn li tiftaħ uffiċċji fl-Unjoni Ewropea. Il-bażi tagħha f'Malta se sservi bħala kwartieri ġenerali, anke ċentru għar-riċerka. Kristin Stedford, il-kap eżekuttiv u l-fundratriċi tal-kumpanija, spjegat kif numru ta' kumpaniji oħra f'Malta qed jitolbu s-servizzi teknoloġiċi ta' Vital4Data. Fost il-fatturi li attiraw il-kumpanija lejn xtutna kien hemm l-għajnuna kontinwa tal-Malta Enterprise. Malta Enterprise really held our hand and helped us, do everything we needed to do from a requirement standpoint to open up a division in Malta, and we were given some great incentives to do so. Il-President u l-ko-fundatriċi tal-kumpanija Amy Barbieri saħqet kif bħalma Malta offrit opportunitajiet lill-kumpanija, il-kumpanija se toffri wkoll opportunitajiet lil Maltin u l-ekonomija ta' Malta permezz ta' postijiet tax-xogħol u investimenti. Fil-fatt stmat li fi 3 snin il-kumpanija se toħloq mal-10 impjiegi tal-ogħla kwalità. Qalet ukoll li ġew imħeġġa jażru l-pajjiżna mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea kollha. We've built a solid relationship with Malta Enterprise there, and we're just providing, or they're providing quite a bit of resources for our growth and expansion efforts within the country. So it was really just a perfect match for us, and it certainly doesn't hurt that Malta is extremely beautiful and an amazing location for us centrally, just in general. Dan l-investiment ġdid f'pajjiżna jirrifletti x-xogħol imprezzabbli tal-Malta Enterprise li tul din l-aħħar sena mhux biss issalvagwad diversi xogħlijiet eżistenti iżda evidentament ħadmet biex tattira kumpaniji ġodda biex Malta se tibqa' ġurisdizzjoni kompetittiva għan-negozju.